Dunia ya leo inatisha, dunia ya sasa ni matatizo. Dunia ya leo inatisha, dunia ya sasa ni matatizo. Kwa maana marumbano yamekuwa mengi sana nyumbani, mke na mume wanarumbana, wazazi na watoto ni kama maji na moto. Tunatoka wapi? Tunaelekea wapi wapendwa? Kwa maana marumbano yamekuwa mengi sana nyumbani, mke na mume wanarumbana, wazazi na watoto ni kama maji na moto. Tunatoka wapi? Tunaelekea wapi wapendwa? Ndugu yangu, mama yangu, tupo siku za mwisho, tupo siku za mwisho. Hebu angalia hivi leo Yesu akirudi kwako utakuwa wanani? Waya Adonai, tumesimama mbele zako leo, tukikuonyesha muda umefika wapi, wapi. Yaliyosemwa na manabii yote tayari yametimia. Magonjwa tuliyaona, korona imetetemesha dunia. Geuza tabia yako, Tabia yako wewe, na kama utageuza tabia yako, jehanamu yako. achana na uchawi wako leo, ugeuze. Tabia yako wewe, na kama utageuza tabia yako, jehanamu yako. Ona pombe zimekuharibu wewe, angalia, acha leo. Badilika leo, ungana kungoja.